warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Alina Tumulabita, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kalulimpoe. Yang saya hormati dan saya muliakan sahabat Ketua MWCNU Kecamatan Kalulimpoe beserta seluruh sahabat-sahabat dari Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Ketua Patayat NU Kabupaten Sidenden Rapang. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, seluruh tamu undangan dan pejabat pemerintah yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim tanpa terkecuali, dan seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sitonganna ia ulangi tamani ulas Sa'ban. Kita mengadakan acara yang itu peringatan. Jadi pekui carem maki buah si di kegiatan nawadding mencaji si di laleng itempu untuk mengerangi si di peristiwa. Ia angkaina alami alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa ini hanya terjadi sekali dan tidak akan pernah berulang. Aga tujuanna ia ko angka agaga Yeunro itu 5 ringerang berarti angka hikmah kutilalan na kandung. Nah, iya na melo icapai hilalan na yawanewe melo ki mala 2 telu hikmah. Ya ki pak bicara hakiki melo ki sappa 2 telu baraka. Ya wadinge angka yala boko tamawari imma gina mancaji mappadece pangkaukang. Imma gina angka mancaji mappatamba tepak. Rilalanna tu tunggal dinota nawaddim madeceng ampewe madece pangkaukange na suku pakasiwenge nawadding angka salama rilalanna atu tunggal dinota makoto parupai mamatu assalamakange riwano akhirat mati insyaallah. Jadi yawan niwe rogi ki tu na rekorewa ki na degaga talolongan tania pacara may bawa rogi namuidi rogi to iya naturungi nak pusa mak bicara ko dega talolongan man rasa ki. Jadi sedapat mungkin angka baraka wadi talolongan. Sitonganna iya ko ibuka ikita sejarah Nabi purena palala puang Allah Ta'ala di malam hari angka telu. Nomor sidi Nabi Musa, nomor 2 Nabi Harun, nomor telu Nabiullah Nabi Lut alaihi salam, 4 Rasulullah. Tapi iaro Nabi Musa, si bawa Nabi Harun, si bawa Nabi Lut
hanya diisrakan ipal lempen ini dengan jarak kurang lebih 400 km denagana si pulauan ninolah itu meninggalkan kaumnya dan Nabi Lut, sedangkan Nabi Musa berangkat untuk berdakwah ke Firaun. Dan cinampak minola lalangnya, tapi dia berjalan. Dia naruh pa Isra. Nah, sebab ya sangi Isra perjalanan malam. Kemudian Nabi ya purai ipa Mi'raj, ipendre okolangi dua. Nomor sidi Nabi Isa alaihi salam. Ia langsung yakkan menrek loko langit kedua. Jadi itu ampai Nabi Isa laktu ia sewe engkau mau piuk langit kedua. Nanti di akhir zaman akan turun. Engkau ko hadisa yansilu Isa bin Maryam min manaratil bayda. Akan turun Nabi Isa fi yaumil Jum'ah. Jadi as-sujuma naipano Nabi Musa dan diturunkan melalui manaratul bayda. Bahkan ada riwayat mengatakan masih basah rambutnya dan akan sholat Jumat bersama dengan Imam Mahdi. Itu di akhir zaman. Makanya ya Nabi Isa langsung yakkamen rek kolangi nasaba Isa lama kanyo kupong Allah Ta'ala. Iya ro Nabi ta selain Isra juga Mi'raj. Ento. Jadi selain ipala lempeni ipendrek timendrek langi na iya ro Nabi ta sitongan na wattuna yalo ko Makkah dena terulo Masjidil Aqsa. Sebab itu kok ya subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Memang starna okwi masjidil haram dan pacapuran okwi masjidil aqsa. Perjalanan Isra nah tapi Mi'rajnya naik. Makanya Nabi ta boleh Makkah bawa lo Madinah. Okwi Madinah suruh mas sempajak don rakang. Selesai mas sempajak Nabi ta makutana hai Jibril onrong aga ye. Maka dia malaikat Jibril, inilah Madinah. Di sini kala engkau akan berhijrah. Dan onronna Nabi Tamas Sampaja Watiro, disitulah dibangun Masjid Nabawi. Melanjutkan perjalanan, didampingi ke malaikat Jibril, lagi bawa loko Gunung Sinai, Bukit Tursina. Disuruh Mas Sampaja don rakang. Selesai mas sampaja Nabi itu aku tanya ke malaikat Jibril, onrongage Jibril maka dia malaikat Jibril disinilah Nabi Musa bicara langsung si bapung Allah Taala dan di sini dia menerima wahyu. Wa kallamallahu Musa taklima. Setelah selesai dipatarno si Nabi ta 10 kilometer bagian selatan Masjidil Aqsa angka onrongo kuriasa Baitallahmi onronna Nabi sajaji ibawi Nabi talakoro napa isuro mas sampaja don rakang selesai Nabi ta mas sampaja makutana onrongage Jibril maka malaikat Jibril di sinilah Isa bin Maryam lahir. Selesai menyukuro napai bawa lo ke Masjidil Aqsa langsung memimpin sholat Nabi tamancaji imam makmunna 20 panabi dan rasul cidi batau tuh Nabi Isa bawang ya sesai tau mate manang maga kong kai mapak tau mate makmunna nule denonro iya to na mancaji isyarat maka dia tu Nabi ta imamnya para nabi nasaba alena mancaji imam menjadi makmum itu para nabi dan rasul. Ia namanya caji dasar. Setelah itu baru nabi diangkat diantar ke langit. Ia namanya caji istilahnya pembahasan di kalangan ulama. Maka dah ia ro sitongan na sampajange tania pakasibiak baru. Jadi aja tak kada boleh mani mameraja nabi tanapang kesempajang tidak. Nah sebab mas sampajan memang ni Nabi tanah pajoka ipalalangi Nabi lepati mas sampajan sebelum Mi'raj Nabi pun sudah sholat. Kemudian sininna Nabi itu angka mana sampajanna Nabi Zakaria mas sampajan ngukulalana mihrab wa huwa qaimun yusolli fil mihrab itattungi mas sampajan Nabi Zakaria di lalana mihrabna. Maryam mas sampajang, Nabi Isa mas sampajang. Saya diutus oleh Allah untuk matumali lorindoku maparentangi sampajangi si bawa sakka Jadi Nabi Isa mas sampajang, Nabi Ibrahim mas sampajang. Jadi dia itu gaga Nabi dena sampajang. Angka mana sampajanna? Nanya Nabi takang imun ribi. Berarti itu sampajangnya angka memang ni semenjak angkana yasan Nabi. Jadi aja tak ada Nabi taman apa kesampajak deh. Mai tanah
Nabi Adamu pa masampajang. Iya na tumatu nang pembahasan makada iya ro sampaja subuh sampajana Nabi Adam. Sampajan loroe sampajana Nabi Ibrahim. Sampajang Asarae sampajana Nabi Yunus. Sampajang Mangaribe sampajana Nabi Isa. Sampajang Isa sampajana Nabi Musa. Iya na ro nang pembahasan dalam kitab Mabadi Azazi na rampe tau panrite makada iya na he. Jadi itu penjelasan atau pandrita matu piu bahas ya roh. Mudah-mudahan kurang 10 menit tetek sera. Tapi ngerangi muka aku kan isi jam. Apa si jam mah ceramah. Aja nani paliwangi si jam. Namu ya roh mapat di ulu toki matu kemetala dai. Jadi iya roh nabita saya tidak bahas sebelumnya. Langsung diangkat ke langit pertama. Si runtuk Nabi Adam. Jadi itu pangonron na langi pamulangin Nabi Adam. Menre ilok ko langit kedua si runtui Nabi Isa. Si runtutui si bawa Nabi Yahya. Menre langit ketiga si runtu Nabi Idris. Langit keempat si runtu Nabi Yusuf. Menre mataru Nabi langit kelima si runtui Nabi Harun. Menre lok langit ke-6 si runtui Nabi Musa. Naik ke langit ke-7 si runtuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Mataru Nabi telok biasa na langit ke-7 angka ci di alam ukro asanna Baital Ma'mur. Onronna malaikae matawapa setiap waktu. Angka Baitullah koro yasange Baital Ma'mur angka Ka'bah koro persis dengan Ka'bah yang ada di bumi. Dan disitulah malaikat tawaf. Iya natunakna malaikat Jibril Muhammad ataruno menre gangka ma iya. Jadi iya tu batasan na malaikat deno kolangi iya sekna langi enonroi. Yasanna Baital Ma'mur. Okoni romon rosinina malaikat matawapa beribadah kepada Allah tapi tungkat langi angka mana malaikatna. Iya mitunano okolino nareko tugas. Yaitu ampai malaikat yang ditugaskan melalui sulokolino. Ia koe subui enoi. Ia melo jaga kosoi. Ia to sinareko asarai noi melo jaga kawanibi. Pura pi masam pajang asara enenre ia tu malaikat jaga asoi. Jadi dua pergantian itu. Makanya tu sampai sampaja subuh disaksikan para malaikat. Maka namagi nengkah. Nah degaga sampaja dia saksikan ni malaikat. Nah sabah ia subuh dua kelompok malaikat ketemu. Malaikat penjaga malam masih ada, malaikat penjaga siang sudah turun. Ketemulah di waktu subuh. Ina tunah kada nabi siapa yang bersedekah di waktu subuh, maka ada dua kelompok malaikat yang mendoakan. Nah sabak sirun tu ina tu ampai ya sei pahalana sedekah subuh, nah ia pasti sedekah loroe. Ia kong katau masumbako subuh ide itu napa ada barakana nareko tangga sopina sumbang. Magai nasabak dua kelompok malaikat milodongi. Makanya kaya sedekah subuh agak barakana. Imamun Nawawi Ad-Dimashqi menyampaikan siapa yang bersedekah subuh selama 40 subuh tidak terputus, maka dia bisa gunakan untuk berdoa kepada Allah karena itu bisa tembus doanya sampai ke aras. Maka itu ampai itu pandai Pak Guru ki untuk sedekah subuh. Kemudian sholat asar masalah. Nah sebab angka hadisana Nabi terampai pula ku Ibnu Abbas maka dah nareko angka tau dena jamai sampai jangan serak dengan sengaja maka sininna decen nama pamulai ele letuk mengeribi tak de mana. Jadi masalah tu ya roh. Ya ko sampai jaloro deni jama angkamu ya apalan apa sidak kai si basi kiri toma dosa to miha tapi ia ko sampai jangan serak de ta jamai tak de mana ngiha de cenge ma pamulai to moto letuk tamu mengeribi. Nah sebab memang ternyata ya dua salat dijaga oleh dua kelompok malaikat. Nah maka itu jadi aja tercapai ina ya to na tu dua sampaja madari maraji-raji na jama tahu ya ko sampaja ngasara ya ko pak galung nasang bay manyaman to majama pak lemah nih. Ya ko pak kantoro nasa to matako. So na rebo pole kantoro ya tapi sampaja subuh itu tau matapak patuna pawading na tigaw tong itu sampaja subuh.
Jadi tahu makanya apa tepat na tunapa masam paja subuh. Makanya maka dia guru ta Profesor Dr. Hamka. Ya kome komi tasallang ya kumalepa itawe. Kamana ko tu sallang si pulung. Na mode na puasan katollah. Tapi ya kome komi tatau matapa ya ko subuh. Makiro. No? Yang kakama kalau lo mema baine lo no masigi masam paja subuh mutiro-tiro makadang kagana dar lo masam paja subuh. Itu itu. Iya miko acara dandu nangkai makotom itu. Kemudian iya rona bita ipodannya ko malaikat Jibril ataruna Muhammad. Saya tidak bisa mendampingi sampai ketemu dengan Allah. Gang kama iya. Kapau nguli wangion ronge hancur ka. Ina tu apa makre manja paroko kita berasanjina maka dalam risalahnya dalam kitab berasanji itu anta nurun fauka nurin. Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Nah sebab malaikat Jibril cahaya tapi dia nulet tembus si meloi mulawi. Sehingga engkau lebih tinggi daripada dia. Nanti nak ada anta nurun fauka nurin. Menre nabi takenri loh. Angka alam ya se'na sidratil muntaha ya se'na baital ma'mur asanna sidratil muntaha. Tapi deno corona bita engkau pa ya se'na satu langkah lagi maka dai witai cara mana serekna soborutta Profesor Dr. Syekh Jum'ah beliau mengatakan sidratil muntaha di atasnya itu ada alam namanya alam pena ya kidi alam memori. Jadi sininna peristiwa melo kejadian ngokolino ang kamana ngokoro. Sampai ke amak lino kamana ngokoro. Jadi ya ko angkat atau ipatembus pakitanna sampai bisa melihat tempat itu, maka dia akan mengetahui sesuatu yang jauh sebelum terjadi. Ini tulis nak kada nabi tak desa ka ilulungan lino lawitai capana maka umak kumatu capana. Makanya Nabi informasikan karena dia sudah melihat sampai akhir. Jadi angkat tahu panrita yang bisa tembus dibukakan tabir oleh Allah. Tapi dia ini pendek, cuma dibukakan tabir, kemudian diberikan rahasia. Akan diberitahukan rahasia-rahasia langit. Nah, makiro magai nasabak mega sampaja sunnahna. Yaitu tahu mega sampaja sunnahna maka dari Allah Taala lima kunala lima. Matanna pandangannya adalah pandanganku. Makanya ya ko pakitanna pong Allah Ta'ala nala pakita betungan dia bisa melihat sesuatu yang Allah simpang dan rahasiakan untuk yang lain. Makir. Jadi itu sitongan rahasia. Makanya itu sampaja sunnah Pak Bu penting. Ya roto pandita tadi mega sampaja sunnah nah. Iupu ini biasa minimalis nih. 2 yolona subuh, 2 yolona loro, 2 monrina loro, 2 yolona sara, 2 monrina mangaribi, 2 monrina isya. Minimalis. Tak 2. Kemudian alam pena itu maka di guru takalisiden reng almarhum ia neriasang alam istawa. Ia riasangnya alam istawa okoni roma beresalan nabi talori pong Allah Ta'ala. Yana tu napuadai makada at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Makadai pong Allah Ta'ala ro assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi nabi ta yaitu pawi at-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah. Yana ro ada na pau nabi ta siulon na pong Allah Ta'ala. Siulon langsung. Makanya Nabi itu mengatakan kalau di hari kemudian orang beriman akan melihat wajah Allah seperti bulan purnama. Makanya agana sepong Allah Ta'ala assalamu alaika upassalama nu Muhammad ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh umasaitono agana sa nabita assalamu alaina tapassalama kapun wa ala ibadillahi sholihin nan niya atamu iya angkay soleh nalay decing napacyuki nabita iya kene iya pak nakrana po ng Allah Ta'ala salama ano sabara ni monri di nabi ngarangi ya salama na uruso to na urusamu ikoy monri tapi nabita de
Karena memang Nabi itu selalu dia mengingat umatnya. Maka ini pun Allah Ta'ala, Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Nabi ta, Assalamu alaina tapas salama kapu wa ala ibadillahi sholih. Si bawa atamu soleh. Yana tu nak kada tau pandita, ia ko mubaca tahayyae palaisan ngerila palange pasti diri peringerange. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah lepako. Napa musambung assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh lepako. Napa mbataru assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin lepas itu. Napa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aja tak pasti sumpung ya roh. Aja tak ada tahiyatul barakatuh sallallahu alaihi wasallam tapi saya nasabak lengi kalamullah, lengi kalamur rasul. Adanna puang Allah Ta'ala, adanna nabita, aja mu pasidi. Tapi oko paringerangi, aja mu palaisangi. Yana tu nak kada assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka nabita assalamu alayna, puang Allah Ta'ala nabita ro. Wa ala maciotoni okoro ibadillahi sholihin. Yana tu nasa patareka dua tamasarata luta malaisan. Puang Allah Ta'ala si bawa nabita kemudian idi atanna angkai matepat tepat cu ele takor. Yana tu nak kada aku masahada aku mau jello aga jello. Itu biasa pakutan. Aga na jello tahu. Aga emak jello. Ya tu ampai pak jello emagi nanya. Mana tenendok lima? Iya Pak Jallo satu-satunya memiliki saraf yang tembus ke kalbu, jantung Pak Jallo bawah. Yang lain tidak. Makanya iya ko babi yo kilala jantungnya kedoto ya. Iya ko to masyahada nasi sumpung na batul lo kilalangnya kedoto ya. Sia corak kedono kilalang. Yana tu nakada na pakedo tu alena. Nareko si kadongi apa iya matoko iya na tu makada agama jallo iya mbabbi okwe na pakedo iya tapi tidak selamanya ini bergerak iya ko tembus si kedo iya iya ko dena tembus dena kedo tu iya na tu ampai makada ulama pa hakiki deje na iya tu tatungka-tungkange tanya iya tu pa angka tu tahu na tungka suruh tanya. Jadi asyhadu alla ilaha illallah kedo tu ya biasa na puta ale nama koe ko makan ja tu nasabak na curi la palange ang te kedo koe maka de tu na salah maka dala palan nauki tapi de ni oki maka dala ilaha illallah si kedong ni okoi ilalange si bawa ya na tu nakada bekukukun na suruga. Doko patareka tapi aja no bahas mana ngelakor malah sauluki matu yang penting terjamai matu sampai jaga matu pi walengi kami nama gampang itu maka do maka tu peraji de angka maka gampang matu walengi. Kemudian salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad di situ tidak ada kalimat sayyidina yang nama dari na pangewangi tahu angka tahu baca kalau saya itu mat salawat utari sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kasih Sayyidina. Nasabah Sayyidina itu mapakai ada ilori nabita. Jadi aku salawat nama malaikat dia Sayyidina. Maka baik malaikat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini berapa apa? Malaikat. Pak malaikat ini tu masalah walau kau nabita tanya lena. Malaikat yo kue agasana o kue Baitul Ma'mur iya na tu salawati nabita Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ga sayyidina na. Jadi kung katau masampajan na tu nabaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad maka itu cocok. Ya kung nabaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dia na salah. Paham ya? Tidak salah. Pada ko milau ka we, guru-guru biasa mali analogi maka pada ko milau ka we rinung, kada talinga we tak si kaca, tapi mereka ngak we si kaca, maka itu sesuai dengan perintah. Tapi ya ko malaki we si kaca, napa malaki lepa-lepa tapatadangi yawana, maka itu mapakai ada isana.
Jadi Allahumma sholli ala Muhammad itu melaksanakan perintah. Ya ko Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad mapakia da hilalana as-surong. Itu bedanya sedikit. Kemudian pura yaro noni nabita iya naro sampaja na tarima ro. Iya naro sampaja betongan na sisa istilahnya ke jero. Nah satu pandita makadai si tarimayan ni po ng Allah Ta'ala natarima ni nabita sampajangnya ro. Natarima ni. Jadi iya ro sampajangnya ukko ni ro pura natarima ukko mimati atinna nabita ipatama. Dena kulunna ukki atinna. Jadi ako nabita memas sampaja la ya'rifu wala na'rifu degaga ni isang. Nasaba si tembus memati atinna ya natuna kada Sayyidina Ali ya nabita ko pura ni kama Bilal dena gaga ina mawia rupanna nabita samanna dena natanreki naiya ko sebelum nama sampaja nabita makbatena memita ki cawa-cawa derunna nabita mappasaukini nawa tapi ya namelo mas sampaja nabita de samanna dena tanreki onrola dana batu atinna nabita ko melo mas sampaja. Nasaba o kumimati atin na ipatama. Yan na to ampay biasa makutana sa bae. Maka na maga ko sa nabi mas sampaja. Maga paringaran na. Makinabitaya ko nabi mas sampaja. Degaga tau nisangi timon rin na. Namong kasada. Dinisangi. Yo pwede ko to mas sampaja ng kataw barasi nga irisa ha. Makadalano niya ro barasi nga ni kataw katanya. Mas sampaja nga iya. Jadi to. Tapi yun na sampajan nabi Tanya sampajan na atay. Matu bekang yer ko nabi makwa. Kemudian no inabita ipanonyo ko malaika ero pak deni dampingi ya jaja takada yero nabita terima sampajang idampingi ko malaika ede gangkanyon na baital makmur malaika dena nendre layase jadi dinna mani nabita tu si olopo ng Allah Ta'ala na terima sampajang jadi dinna mani anak tarimana nabita rona sampajangnya iya na romancaji masalah na sabak makuye no isiruntu Nabi Ibrahim tapaya metomi ronakutana Nabi Ibrahim makada Muhammad agamu poleang dena kada aga na podaku pung Allah Ta'ala makadami agamu poleang makadai Nabi sampaja nasa siaga nasa 50 jadi makotia ruwi tadi Nabi Musa ya matur nakutana agamu poleang makometiwi takong kataw lo yokka long kataw lo Malaysia na rewa tapamakutan aga na pula nasa Milo ang kapa tawo ko mayelo Malaysia lati Malaysia aga na kutan apa Malaysia aga na pula nasa Baje taw pole Makkah umrah aga na pula nasa Sujadang cere kristal gincung cila bilang-bilang gitu pak ya neto meron aku tanah anak pula dan anak kada aga muita ya meron aku tanah Nabi Ibrahim aga pula Muhammad oke Nabi sampaja siaga 50 makin Nabi Ibrahim asalanga nga Muhammad asalanga nga oko umakmu suroi balibi salakku dilalas sampajanna dijin kada tu tambahan dena corona na terima Nabi tambahan na kega kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Iya na tunanya salawat Ibrahimiyah. Namo ade tak baca yaitu satu sampai jatuh. Namo masahada bami na paki masalawa asali apa yang itu lagi. Tapi magi dibaca salawat na Nabi Ibrahim. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim atau kama sallaita ala Ibrahim. Aleti assalamakan Nabi Ibrahim. Magi ni lodongan Nabi Ibrahim. Nasabah angka jancina. Ia kuni lodongan muka umakmu Muhammad. Si tengah apalan napas sidakaku utarongan ngimatu ke surumondri. Jadi itu tahu cek dek malah napa megamo matu. Karena tarongan neneta. Pak itu Nabi Ibrahim neneta. Jadi apa nama nangi. Makometivita nene pak ya nang kagaganan reta pendengaran apa nah kecuali nene seke. Madarira lo de nanri nasai dewan ria tarobannya puku. Itu Nabi Ibrahim apa unasan si tengah apalan napas sidakaku tawana matu sebagai syafaat dariku.
Kaya rapalana Nabi Ibrahim, apala pasidakan Nabi Ibrahim, dapat nilo ko pong Allah Ta'ala. Puang, talinga kesempatan meka panremanang isinin na atammu, mapamula iya sewe latu kamalino. Mapamula Nabi Ibrahim, Nabi latu kamalino, na panremanang. Jadi gaga tau ko masigi din na sidakay Nabi Ibrahim. Sinin na isa na lino pa, lay sidakay.